Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Marlena Bangkalan dan hidupkan loncengnya. Terima kasih, salam damai. Orang tak engak ke tengah sang etaki ngamuk pas nyeroteng. Kang Aji ya ebri otang kelero sang taki ekamoso tak ebri ekamoso anguan tak ebri tretan minta tak luang tujuan kita daripada ebri paki keker kesana tretan. Aduh ngara orang minjem je mau geng kebenyan orang minjem PC je geng dari Indonesia teti mon asam aja Senin asam aja tanggal situng aji aja pas cenci melolok deki 2 bulan naki 3 bulan naki orang je naki parlo PC beni parlo janji dah ya boy deki sange taki le langkong le ya 2 hari sedeng 2 hari ya tarik aduh le deki seminggu aki sedeng seminggu aki cok ni kremi apa le cok le kebala kita andi deki mun nanti nyerah tak pesen aki sepler sandi itu nya sepler Bak ngebay aktiviti tatang kese tak mau mejer otang mon tepang aotang ro talero eteras kam tak lebih biasa tretan orang odi manis bila ada maunya tretan daya mon dari jauh boy tretan mon tepang parlo aku aduh hai kuat tretan sedengan mare ebri otang sedengan lemare ebri ngincom ada sange taki tretan nak sampai blokir tretan ngara aja mau pada mantan otang je bakun tetap otang di orang abri ngincom je keng dari nisar orang parlore benih sekalian lal toran lejaki abri ngincom boleh orang ngajelai tak mantoman orang kadi jelok tau terima kasih tretan takar ke dote tretan mon panginjem sang lemare pas ada torbelin ada seplakong lekat Mbak buatin kata-kata orang sang etaki tengah ale kele apalah karya akar kebanyakan cuman setia tretan mon kita pangin jempoi manis badan ban kula kita bentar lemah bentar main gelung deki sang malam bentar boleh le cerale cepis sini dia tak habis seminggu tretan dia tanya aki buk dan buk deki setengah bulan aki setengah bulan aki ya tere boleh tretan aduh lah nama corong alis aja campo aduh tak paham otak seklero tak taki boleh tretan di kemoso orang mungkin coba DM testingnya gimana kabarnya gini sang taki otang ada blokir lah nak sepuk nih sepuk kapi blokir tretan padahal orang nanaki ding tibi ya naki tunya na tibi keng mon otang jakang sang nyera mandu mingala buka ke bayaki kata-kata rapang ko ala ko sara seterodok ada ben orang lako siang malam esa iotang orang tak esa lain dok kayon ngarai tisuk noreng cemo keng bedepung kena PC cemo pakeng kor nyaman nyakut nyarem bingara do mon otang je nyerah PC ce nyerah janji dah ya orang meri otang je beni ke dari banyan PC keng dari nenesar dah ya coba le dur otang ya otang je ke bemate ada ceretan otang je mantan mon otang je pakun tetap bayar dah ada mantan otang dah ya keren mon otang ledur mon nyerah eman dah ya ngara resaden tunya cemolo melarat pelo dari cetak akili keburi dah ya ruah beni olarto norain ya tretan ya make manusia norain mon lelecek cenci je orang sangka si abrin otang orang parlornya beni sekalian takut du malam parlo boleh request dari Miss Halubis ya tretan melarat senyara otang padahal emas ngerempeng duka cuman setia reng mi pas kekeyen pola geng mas kawe ya kena do emas yang kui coker kelengena kalung coker ngaldot coker lek tak mabe tapi otang tak serain pada boy aku nih kecaca di orang peleran ngakui otang tak serain paku nih kuah jadi lebih baik serain otang dia pah agaya sesuai isi dompet de iya karena sepaling tajam memutuskan tali persaudaraan itu adalah hutang pihutang. Lebih baik zaman sekarang itu atretan orang boy lamun urusan pesece tretan mon bekten ngincem asam aja hari Senin ya hari Senin tretan jauh sampai depak ke cun peti cun miramolot kita lem nyerah
Orang beri encem je tretan dari nisar ya. Lamun secandi PCP sabah ke masjid sumpah ngaking. Kata-kata mon kanca sang etaki otang cenci malolo. Walaupun tak semuanya, cuman kebanyakan ya sekarang sama otang sekelero, sandi PC sekelero. Orang mau utang dia benih kebanyakan PC keng dari nisar tretan dari nebelas dah iya apa ya. Ka kengain sakit ngince memane setung etaki pakai ngecenci-cenci malolo. Apa saya beri na otangan pole mon karosel tahun alip kita nyerar wa tretan. Ka lah tretan ya orang parlor ya benih sekalian dukali tretan deki bi orang itu orain bila lelopot sekalian orang runurain letak kirme incem pole deh ya tetimun andi otang seumpaman Senin asam aja Senin tak nyerah tretan asapor kelu ya tiang kok kita nyerah ya ti kebele ke Marlena deh ya setidaknya orang kelu rumeng arkai kalau andi